तर सपना पुरा अग्लो बत्ती कसले भन्यो तिमीले पाल्नले यो अन्जलीले भन्नु पाल्नु त्यो मामा माथि कपाल गइसक्यो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Angelia. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. हम आजै काटम आजै मनाम जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना उत्तर उत्तर प्रगति होस् ठीक छ हेल्दी हुनु टेन्सन नलिनु राम्रोसँग पढ्नु बाँकी कुरा चाहिँ हुँदै गर्छ यति गरे भने त मार स्क्रिनशट हैप्पी बर्थडे वर्चुअल कैमरा में ये भी आ गया है लिलमी ये भी हैप्पी बर्थडे बोल दे एक बार हैप्पी बर्थडे जोर से बोलो ना कहा आवाज लगाओ ल खुशबू बनी भन्छ छिटो छिटो भन न ह्यापी बर्थडे टु यु पहाड मेरो मोबाइल दिएर आउ त खुशबु अन्जले फुक के छ फुक पाको बर्थडे बा अमर पुन ल आउनु न क्यान्डल सेन्टर बुताओ मुखले बुताउनु पर्छ बत्ती बत्ती आज उसको बर्थडे नि त्यही कारण होला नि के छ अन्जली अंकित सरले पनि बोलाइदिनु पर्छ के हो काट रही हो चकलेट पनि छ त ले कसरी खाएर उगले दिए छैन नि थोडा काट्ने यार तिमी खुवाउन मान्छे थोरै अनि देऊ न उसलाई केक मन पर्छ टक्क आधी खुवाइदिन्छु नि थोरै खाएर अनि खुवाउँछु पक बेबी क्यामेराम्यान पक्रो हाय सर लो पुरा मोड हुँदै दिदाके भयो केक मन पर्छ मान्छे त केक खानु पर्छ त अनि कस्तो कुरा गर्छ है हाल्ने होइन म खान्छु भोलि गिफ्ट ल्याइदिन्छु कुन टत्तुरो बेबी लाइन में जाओ बेबी के निमन से अब पिंटू आया ना पिंटू का ना क्यों भाई खुशबू किया है देखना पिंटू गाड़ी चढ़ जाता नहीं देख पिंटू के फोटो थैंक यू सो मच पग 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 इसको मोबाइल में लॉक ऑन चार्जर